Molweni bahlobo, igama lami nguVusi kuyo le channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu siselapho nje sisakhuluma ngezinto ezithinta umcimbi omkhulu kuleli viki esiya kulo impucuzeko. Bafowethu mina ngithola isimanga lapha na kwi-media briefing. Bengayilindele le nto futhi akekho umlandeli obeyilindele ukuthi kuma legend. Afuthi bengananazo ukuthi ubani ozohlonishwa. Uvele wayisho nje utshatha wathi wayibeka nje esithubeni wathi hayi umuntu oyohlonishwa nje umgube. Wonke umuntu wathuka bengibuka ke nami lapha nabafethu kwabanye abafowethu ade benza imibukiso bhanyabhanya no life wakhona. Sengithe ngiyahlala ngiyayizwa lento ngiyabona ukuthi kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi umuntu elinde yonke into yakhe yafika. Umgube akatatazela, umgube ukube yatatazela. Kube kade wayelwa nabantu ziningi ezinye izinto oyekubona ukuthi akavela veli kuzona kodwa ayithulele nje athi hayi kodwa ehleze esho ukuthi njalo nami bafana bami ngikhona kodwa kulokho impucuzeko ithatha isinqumo sokuthi izobe ihlonipha umgube okuyinto enhle kakhulu ofanele siyishayele ihlombe. Impucuzeko iyakwazi ukubona abantu okufanele bahlonishwe nabantu abanamagalelo ngoba umgube mase sikhuluma eqinisweni nemidala uzokwenza umzekeliso lapha notshatha wathi idemo wangena ngayo emsakazweni inengoma yama-SAP ukuthi umgube ufanele ukuhlonishwa bafowethu asiyekeni umona asambeni lapha nasiyohlonipha ilegend umgube. Ngiyafisa sengazi leli sikhathi singafika nami ngisekhona cause angikwazi ukuba khona mhlambe emcimbini kuze kube sebusuku ngezizathu ezithile kodwa ke bafowethu siyacela ukuthi ke sidibane kwimpucuzeko uthenge ithikithi lakho sihambe ke selapha siyohlonipha umgube as ilegend. Sichannel ehamba phambili umkhanyakude siyacela ukuthi ni subscribe lapha ni cinezele ulike nebell ukuze nizothola njalo ama notification masiposta everyday. Sichannel siyabonga.